Всем привет, меня зовут Айбеке. Поздравляю всех своих друзей и желаю вам здоровья и счастья. Салам. Ассаламу алейкум. Кайerda o'qiysan? 7-7 мектепте. Qancha klassda? 4 bitim. Kimlar bayram deb turasың, kimlar bo'lib kelding? Apam jana bugün болып келдим. Ne qilyapsizlar bayramda? Qanday qanday? Bayramda o'yinlarga tushib, suvdan ichib jirg'ab жүрөбүz. Yaxshi, bari. Bayramingni. Rahmat. Привет. Bugün qanday bayram? Bayramga geldi. Bugün kim bilan kelding? Kimdir bilan bayramdaysың? Apam bilan keldi. Apam bilan keldim. Sen qanchadasan? Ating kim? 5'te. Bugün dostlarыңды құттықтадың bayramdan? Kimlerді құттықтадың? Dostlarыңды дағы? Рахмат анда, дағы кейін дағы сөйлегенді жақсы үйренгенде бізге дағы кейін көре бересің, е? Чоң рахмат.